E sada, ako pogledamo činjenice, ekonomija je pala u WC, jel se slažete da je ekonomija pala u WC? Doslovno je ekonomija pala u WC. Bruto družbeni proizvod se je smanjio za skoro 5%, očekuje se sljedeći kvartal za 10% u državama EU, a u Ameriki čak 20-30%. Ovo je veće broj nezaposlenih u Ameriki nego je bilo u vreme najveće financijske depresije. Novac se printa i tiska kao da smo na pijaci. To će dovesti do čega? Ili do inflacije, deflacije, pa inflacije. Koliko će vrijediti novac za godinu, dvije, pošto je u zadnjih 20 godina dolar prema zlatu izgubio vrijednost oko 80%. Znači, papirni novac važi i vredi sve manje. Zašto burze još idu gore pa malo dole i šta je sada prilika i u šta novac investirate? Reći ću vama šta trebate učiniti. Koga zanima šta trebate učiniti da bi postali otporni na ekonomsku recesiju i krizu? Ajde, da vidim, napišite mi, molim vas, koga zanima. Mene, napišite mene. Ili napišite da. Napišite da ako vas zanima. Da, bit će i banke u problemu, ne priča se ništa kao 2008. kada su rješavali banke, zato se printa sada novac ko u ludilo, da ne bi opet se desilo to da ljude uhvati panika, šta će biti sa bankama. Ok, šta raditi, čime se baviti? Bada Demic pita šta raditi i čime se baviti. Ok, u šta investirati? Reći ću vama. Ali napišite koga zanima. Mene. Ok? Mene. Super. Vidim da vas zanima. Reći ću vama šta raditi, s čime se baviti, kako kreirati dodatne prihode. Da, ok. Ajmo pogledat par stvari koje morate uraditi ako želite živjeti i preživjeti u novoj ekonomiji. To je prva stvar. Morate preći ovih 5 faza i potpuno prihvatiti da više vreme u kojem smo živjeli ne postoji, da ekonomija u kojem smo živjeli ne postoji, da privreda u kojoj smo radili ne postoji, da način distribucije proizvoda se je promijenio. Ok, ajmo pogledat šta napraviti. Kao prvo, treba vama znanje. Treba vama novo znanje, znanje koje je potrebno da bi uspjeli u ovom dobu, u ovom vijeku, ne ovom vijeku, nego sada. Treba vama znanje, novo znanje, nove spretnosti, nove sposobnosti. Koja znanja trebate? Kao prvo, trebate naučiti 2 strana jezika. A to je, šta mislite koja 2 strana jezika trebate naučiti? Da vidim 2 strana jezika. Napišite, znači vama treba novo znanje, zapamtite to. Novo znanje, nove sposobnosti, nove spretnosti da bi mogli preživjeti poslije ove ekonomske krize i ovoj ekonomske krize. Molim vas, dok gledate ovo, dijelite video i šerajte i lajkujte i komentirajte, jer nekome ćemo možda spasiti život i posao i prihode. Novo znanje. Engleski, njemački, kaže Ognjen ovdje, prodaja. Engleski, madarinski, engleski, njemački. Dobro vama ide, malo sam vas zavaravao sa ovim pitanjem. Znači, 2 strana jezika morate naučiti. Ovo ćete sada biti iznenađeni. Prvi strani jezik koji trebate naučiti, i većina vas ga ne priča, je prodaja. Prodaja, ne engleski, ne španjolski. Prodaja. Morate naučiti jezik prodaje, pošto ovaj jezik malo ljudi zna. Malo ljudi zna prodaju, komunikaciju. Nema veze engleski. Trebate naučiti jezik prodaje. Tako je. Hurija je rekla i jezik financija. To sta 2 jezika. 2 jezika. Znači, ako nećete znati vještino prodavanja, komuniciranja,
onda ćete biti u problemu u novoj dobi, u novoj ekonomiji, pošto firme ne trebaju ljude koji ne znaju prodavati nešto i donositi novac. To je jedna stvar, jezik prodaje. Sljedeća stvar je novac, financije, to je drugi strani jezik. Da li se slažete da nas nisu naučili o financijama, ama baš ništa, ni roditelji, ni školski sistem, ni baka, ni deda? Da li se slažete da je financijska nepismenost najveći problem? Oni ljudi koji sada nisu financijsko pismeni, neki će izgubiti sav novac koji još imaju, jer u ovom trenutku se kreiraju novi milioneri, kreiraju se nove branže, kreiraju se novi biznisi. I to je sada razdoblje i vi ćete biti svjedok najvećemu transferu bogatstva ikada u istoriji. Ali samo za one koji pričaju jezik novaca i financije. Vjerovatno se slažete da financijska nepismenost broj 1, ja kažem problem. Ja kažem da je najveća ekonomska kriza financijska nepismenost. Već 23 godine većina ljudi vas me zna kao motivacijskog govornika. Nisam ja motivacijski govornik, nego sam u prvom redu poduzetnik koji već 23 godina radi u biznisu prodaje i financija. Ako ne bi znao, 1997. sam sam sebi rekao, ako neću naučiti jezik prodaje i novaca i znat ga dobro pričat, ja ću cijeli život biti siromašan i bez novca. Pametan, dobar, u školi, najbolji đak srednje policijske škole. Ja sam doslovno slušao formulu mog tate koji je rekao: Smiljane, budi dobar u školi i uči se. Išao sam tamo, bio najbolji đak srednje policijske škole, bio najbolji student na višoj školi za unutrašnje poslove, 9,6 prosječna ocjena što se tiče na pravnom fakultetu, a opet svaki mjesec bez novca posuđivao novac od mame da tata nije vidio za benzin, tankao za 1 euro, kupovao Eva konzervu ribu, tunjevinu umjesto Rio Mare, jer je Rio Mare 20-30 centi skuplja, tankao benzin za 1 euro. Znam kako je biti bez novca kada su mi isklapljali mobitel. Ljudi moji, 97. godina sam rekao da moram tome napraviti kraj. U ova doba vi trebate naučiti nove vještine i dobiti novo znanje. Nove vještine i novo znanje. Morate naučiti jezik prodaje, jezik biznisa i jezik financija. To su 3 najveće vještine. 4. vještina je morate naučiti socijalne mreže i kako ih upotrebljavati. 5. vještina je internetni marketing. Ako ćete naučiti ovih 5 vještina, znanja i spretnosti, onda ćete skreirati idealan posao koji će biti otporan na ekonomsku recesiju i krizu. Ok?